ایوار باش کردستان، ایوار باش کردستانیین لحاویر دور جیهانه، ایوار باش همو کسی نهال چارپل مدیا تماشا دکن هون همو بخیر و خوشی هاتن برنامه دنگ دیاسپورای تماشاوانین هجا وک هون دزانن دروج بره 21 سبات روژا زمان زکماکی بو یونسکو یا یکیتیا نتوان ده حفظ مها یازدان 1999 ده 21 سبات وک روژا زمان زکماکی یه دایی که اعلان کریه بلکی ابروج جبو گلین ولاتین سربخواه نگلکی گرینگ به لی جبو ما کردان گلکی گرینگه تماشاوانین هجا وک هون جی آگه دارن که به پیشنگی پلتفرما زمان کردی و تورا زمان و چنده کردی کمیسیون 21 سبات کمپانیا امضای یا به ناوی بلا زمان کردی به زمان فرمی بلا زمان کردی به زمان پروردهی دست پیکر اف کمپانیا جبو زمان زکماکی کردی کل باکوره کردستان و ترکیه به زمان فرمی و یه پروردهی هاتیه دست بکرن ارمانج اوه که بملیونان امضا ورکو کرن گلک هزین سیاسی ین باکوره کردستان جی لپاش به کمپانیه نه دخواز او هیوی اوه که کردستانیین لحاویردور کردستان و جیهانه هر وها همو کسین که بهشمندیه که زمانک زندی واندانه به پشگیریه به کمپانیه بکن تماشاوانین هجا از گرینگ دبینم و از دخوازم چند ریزکا جه بانگا و کمپانیای بواره پار بکم بانج بو مافی زمان کردی و هاد بیجه زمان ما هبونا مایه زمان ما ناسنامه مایه زمان ما رومتا مایه اف کمپانیا چه قسی بناوی پلتفرما زمان کردی و تورا زمان و چنده کردی وره دست بکرین جی کمپانیا دبنگاه خوده یا همو کردانه ریخستن پارتی و دیتنین ما یه سکنا جیانه چه دبه بلا ببه زمان ما هفپاره اف کمپانیا جبو زمانه انجام وی جبو همو کردانه جبر بس دمه امبانگ لهمو سازی دزگه ریسیپی روشنبیر و کردن لهاویر دور جیهان دکن اف بریا هر تشتی کمپانیا ویا جبو زمانه ویا لدورا به کمپانیه بجیون اف هیویا 100 سالانه که کرد لبندنه ام بانگ لهمو کردان دکن به هف دوره خودی لبان داخوازان درکوین و بدلگرمی بشداری به کمپانیای ببن جبو کمپانیای ما هر امضایک نرخکه هلوستکه دنگکه خودیه گرانیه که دوی کمپانیه ده امضاین ما چخه زیده بن لهمبر خیر نخوازان و وین و خواستکه گل کرد هاو خاص مزن ببه هم به امضای خواه قیرینکه لجیهانه بلاف بکن بلا همو جیهان بزانه به که کرد به یک دنگی دبیجن بلا زمان کردی به زمان فرمی بلا زمان کردی به زمان پروردهیه تماشاوانین هجا چی بگره همو پارتیان سیاسی باکوره کردستان جی به وی کمپانی رنه ام پشگریا وی کمپانی لحاویردور جیهانه ام کردستانیین لحاویردور جیهانه پشگریا وی کمپانی بکن بله تماشاوانین هجا از بهوی ما که و پرجی باورم که به میلیونان امضاجی وره کنکرن تماشاوانین هجا مجارا میا ایشفجی و که دیاره لسر زمان زکماکی و پروردهی کردی لدیاسپورایه میوان منجی برز مامسته زمان کردی رمزی کریمه مامسته تبخیر خوشی هاتی برنامه دنگ دیاسپورایه سپاس سرسرم سرچاوم گلکی سپاس مامسته ام توک حسکر و خباتکار زمان کردی دزانن ام توک مامسته کردی دزانن تو ام دخوازن هنه کی جی تناس بکن تو کجا هرما کردستانه تو بکردی بکار بهنه کی خلاقه بکه و تو کنگی هاتی سویده و دست بکاوی چاوابو از خلق شرنخیمه از شرنخیمه ج باکوری کردستان ما از ل شرنخی هاتمه دنیای و
هما بيجا همو زاركتيا من و جوانيا من خورتانيا من لشرنخي درباس بويا ده 15-16 ساليا خدا جبو خاندني از شوما ديار بكري پشتی خواندنا خوژی 7-8 سالا من وک مامۆستا کار کریه لباکوور پشتی هنگیجی از چوما باشوور کوردستانه لور ژیانک منا 7-8 سالی یا پێشمەرگەتی هەیە و ساڵا 1988 جی ez hatime Swêdê nêzîkî 21 sala min mamostatiya zimanê Kurdî kiriye hemû dan yani sadî sad karê min ew bû ev 2 salin jî mamostatiya ew zarokên ku nû teze hatine Swêdê yan teze tên Swêdê wan mamostatiya zimanê Swêdî jî dikin. Gelek spas. Mamoste mereqa te ya ji bo zimanê Kurdî kengî û çawa dest pê kir? Teqîna li ba min çêbû ji bo evîna zimanê Kurdî û ji bo întereseya ku li ba min çêbû cara pêşiyê li Başûrê Kurdistanê bû ez li wir pêşmerge bûm bêguman tiştekî dine eger tu ji bajarekî derkevî û tu dakevî nav em ê bêjin 150 gunda tu li wan gunda hemiya bigerî û ew gund jî hemî zimanê wan Kurdî be Kurdî axêv bin tu gelek gotinên din nav Kurda de dibîsî tu dibînî bi çavên xwe dibînî bi guhên xwe dibîsî ku Kurd çawa dijîn tu gotinên nû ji wan dibîsî tu derbirîna Kurdî li ba wan dibîsî bi vê bihîstinê re mereqa min li ser zimanê Kurdî jî geş bû cara pêşkî li wir min dest pê kir. Bele. Mamoste Confucius wiha gotiye ji bo ku civakek were tunekirin pêdivî bi çek û silahan nîne. Hûn zimanê wan bidin ji bîrkirin bes e. Vî filosofî 2500 sal berê ev tespît kiriye. Tu wek mamosteyekî zimanê Kurdî rewşa zimanê Kurdî li bakurê welat çawa dibînî û tu rewşa zimanê Kurdî li Swêdê diasporayê çawa dibînî berê welat? Helbet welat mebesta min belkî wê zêdetir Bakurê Kurdistanê be ji ber ku rewşa zimanê Kurdî li her parçeyekê li gor rewşa wî perçeyî ye lê zêdetir hayê min helbet hayê min ji mesela zimanê Kurdî de ji her çar parça jî heye ji ber ku ez dixwînim ez mereq dikim ez guhdariya televizyona dikim lê tiştên ku nîşanên ku îşaretên ku ji Bakurê Kurdistanê tên mixabin yekî reşbîn dikin ji bilî ew polîtîkaya asîmîlasyonê ya ku dewleta Tirkiye û ji bilî qanûna esasî ya dewleta Tirkiye û ji bilî qedexebûna vî zimanê ku ev serê 100 salan e bi darê zorê hatiye qedexekirin tiştê ku ez herî pê dişim ew e ku cara pêşiyê ez pê dihesim wiha hestek bi min re çêdibe ku cara pêşiyeya Bakurê Kurdistanê dagirkeriya kulturî dagirkeriya zimanî bi cî hatiye yani bi pirsekê eger mirov bipirse tê bîra min helbet emrê min nêzîkî şêstiye ser şêstiye belkî ewên ciwanin van tişta nizanin lê tê bîra min salên 1906 1907 heta destpêka 1908 jî hejmara Kurdên ku Tirkî nizanî bûn li Bakurê Kurdistanê ji hejmara Kurdên ku îro Kurdî nizanin wextê ez didim berhev hejmara Kurdên ku îro Kurdî nizanin gelek zêdetirin ji hejmara Kurdên ku salên şêstiya û heftiyê Tirkî nizanî bûn. Cara pêşiye ya li yani derketina kanalên televizyonê derketina internetê teknîka înformasyonê mobil yan ew telefonên destan e yani bi van hemî tişta û geşepêkirina ji aliyê dewleta Tirkî ve ji bo asîmîlasyonê wiha wekiriye ku
ez bêjim belkî cara pêşiyê ye li Bakurê Kurdistanê Tirka kariye dagirkeriya xwe ya kulturî, dagirkeriya zimanî li hemû koşeyên Kurdistana Bakur bi cî bikin ji ber pir mixabin nîşanek heye ku pir balkêş e û pir rast e jî eger zarok bi Tirkî dilîzin li derve yan li malê yan bi mobîlên xwe de zimanê Tirkî dilîzin معناه او کو زمان کردی ایدی بر به نمانه و دچه نفشتی درباسی نفشی دن نابه یعنی ترکا او پراکو بری زمان کردی لباکور جنفشتی درباسی نفشی دن دبود نفشی تزه دبود دیو بابا درباسی زاروکا دبود که ترکا او پر مخابن هلوشاندن بله اف باكور البيغومان للسويدي ون زانن يعني سويد للسويدي جزودة ما في وان جروبين اتنيكي هنا كوهاتنا للسويدي بجيبونا كوب زمان خويا زكماكي هفتيه ساعتها جارنا ساعات ونيفا جارنا نيف ساعتها بوي زماني پرورده ببن وبيغومان تبي همي بروبلمن خاجي تبي همي استنگاجي لسويد بلكي نمونه سربلنديه هجمارا زاروكين كو لدبستانا ج صفا صنفا يكي حتى صنفا داوية حتى ليسا يجي هناك سالات دي 10,000 شاگردا از باور ناكم لتوالات دنياي اف يك بجه خاطبه اف يك هبه علاقه یک به همازن جالی گروپا کردی و هیا لتهوی ویجی گلک استنگو اویدی جهنه لسوید از بجم روش باشه جبلی خواندن زمان زکماکی دبستانا لسوید زمان جواکا کردی جواکا کرد بکردیه جی aynen sana هری باش کو کیف یکی تن لسوید او راسته مامۆستا هون دەمێک دوور و درێژە کارێ مامۆستەتیە زمانی کوردی دکن بێگومان هون پەروەردەهەیە و گرنگیە زمانی زکماکی دەستنیشان دکن زمانی دایکێ زمانی ku zarok ji malbata xwe fêr dibe û bêhtir jî ji dayikên xwe zanîst dibêjin fêrbûna zimanê zikmakî kesayetek xurt bixwaretîne her wiha dibêjin ku dema zarok berî biçin bexçeyê zarokan fêrî zimanê dayika xwe bibin zûtir fêrî zimanê din jî dibin hûn wek mamoste ji bo malbatên Kurdan motive bikin çi dikin û ji bo malbat di malên xwe de Kurdî qise bikin hûn wek mamoste çi dibêjin mesela motivekirina deyubaba helbet problemeke me ye yani pirseke me ye problemeka me ye belkî ne tenê grupa Kurda li Swêdê ev pirseke ya hemê grupa ye belkî jî ez dibêjim hem bîr û şiûra netewî ya malbatên Kurdên ku li Swêdê bicîbûne li Swêdê hene hem jî ew xebata ku mamostayên zimanê Kurdî li Swêdê ji destpêkê heta niha kirine bêguman gelek mamosta hem jin hem mêr di nav vê xebatê de hene hem piştgiriya rêxistinên sivîl yên Kurdî wek federasyonê bû wek yekîtiya nivîskara ye wek yekîtiya mamosta ye û hem jî rêdana qanûnên Swêdî bixwe ji bo vî tiştî wiha kiriye ku belkî motivekirina dewbabên Kurd belkî ji bo Kurda hêsantir bûye ji grûpên din tevî ku gelek asteng ji lê pêşiya me heye yek ji wan astengên herî mezin jî ew e ku Kurdên Bakur bi taybetî Kurdên ez ji bo Kurdên Bakur dibêjim belkî heta niha jî heta îro jî nîvê zarokên ku diçin zimanê Tirkî yan zimanê Tirkî li dibistana dixwînin yan dixwazin zarokên Kurdî axêvên kurmancên Bakur in di vê meselê de em belkî di wê motivekirina xwe de zêde bi ser neketine lê ez zanim pir zehmete jî ji ber ku ew bersivên ku me ji bo vê pirsê dida heta niha wextê pirsek dêwbabekî dihat bavekî yan ji dayikekî dihat erê ez çima zaroka xwe bişînim zimanê Kurdî
برسوا وی پرسه د برسوا وی پرسه ده ام نه پر زلال بون حتی نه نه قد سپیرت بیر و شعور کردبونا دیوبابین زاروکا مدگو بلکی اگر دیوباب کرد بن اتنیک کرد بن یعنی خوینا وان خوینا کردی به دوی زاروکیم خب بشینن زمان کردی لی نتشاندن دوی بگومان ده موتیوه کرنا دیوبابا ده تجربه ماجی کم بون یعنی منت زانی بون روشا وان چاوایا هنک مالبات هنک گلک مالبات هنک حتی نهاجی هاتنا وان یا آبوری وقتی از بجم هاتنا وان یا آبوری تکلیین وان یا آبوری به ترکیه را پرخورتن یعنی وک میوان هاتنا کارکرین میوان هاتنا او پریک و البرجی دانه سر هف لترکیه خورا دکان وکرنه یان خانی وکرنه یان شرکت وکرنه یعنی او تکلیه آبوری یا کرمانجن با کرین کردستان ترکیه چونو هاتنا وان اصلا دکه مزنه لپیشیامه کو اموان دیو بابا قانع بکن کو بکاره بن زاروکین خبشین زمان کردی جبر کو دترسن یعنی دترسن دولت ترکی او قص پره دانه دکان وکرنه شرکت وکرنه دولت ترکی دست دان سروان و ترکی جی تو زانه همین زانن کنترل که پر عجیب یا دولت ترکی دروی ترکیه هست بطایبتی جل اوروپا یعنی شبکه که کنترل توره که کنترل یا دولت ترکیه عجیب لسر هر تشتین کردی هست ریخستن سیویلن ریخستن سیاسیونه ریخستن نویزکارانه ین ماموستانه جبروه تیجی بچه زحمت حتی ام آستانگین وها درباز ببین او شاگردین که چونه ترکیجی ام بکشینن سر زمان کردی بله مامۆستا ez hinek pirsê ku ez li vir dixwazim hindek pirsên ji bo civatan Kurdên diaspora balkêşin ji cenabê te ku gelekî xudan tecrübe ye bipirsim wek zana mamoste û pispor di vî warî de wê dîtinê te çi bin pirsên Kurd û bawerim bersêv jî Kurdin ez bi a dest pê dikim û ez ê dewam bikim dibêje tecrübeya te ya mamostetiyê de tu gelekî li zarokên xwedî di ziman an sê ziman rastê sedî sed bi nerîna te zarok dikare du yan jî pirtir zimanan bi hev rehîn bibe zarokek bêguman dikare di zimanekî di zimana carna belkî sê zimana jî bi hev re fêr bibe eğer hejmara zimana pirtir dibe di fêrbûna wê de helbet fêrbûna zimana jî lawastir dibe zayıftir dibe li ba zaroka lê du ziman di navbera di nav malbatekê de pir rehet zarok dikare her du zimana jî bi hev re fêr bibe paşê belkî zimanek ji van zimana dikare serdestir dibe lê ev nayê wê meعنê ku zarok nikare du zimana bi hev re di nav malbatekê de fêr bibe ji ber ku gelek malbat hene li Swêdê cara pêşiya ev problem derket pêşiya me wextê em ê bên grûpa Kurd derketin Swêdê destpêkê de belkî hem bav hem di Kurd bûn zimanê her duwa jî Kurdî bû di nav malê de yek ziman bi tenê dihat peyvîn zimanê Kurdî bû lê piştî hingê zewaca henek malbat hebûn belkî yan jinik yan mêr yan jin Tirk bû ne Kurd bû yan jî Ereb bû yan jî Fariz bû û her wiha li Swêdê jî em ê bêjin gelek cara hem xortên Kurda bi jinên Swêdî re zewicîn hem jinên Kurda bi xortên Swêdîya re zewicîn yani hejmara zimana di malê de bû bi kêmanî du ziman û nimuneyên wiha xortên me yên wiha li Swêdê pirin ku destpêka zaroktiya xwe de bav bi zimanekî pêre peyivî ye dayîk zimanekî pêre peyivî ye û her du ziman bi hev re di nav malê de hatine peyivîn li dibistanê jî zarok fêrî zimanê Swêdî bûye yani li dibistanê hem zimanê Swêdî û hem jî yê İngilîzî ya Almanî ya Spanî jî heye yani bêguman sê ziman jî li dibistanê û zarok hemûya jî hîn bûye ez
باورم بله 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 yani divan malbatan da ya normal eve ku her yek em bejin bav û dayık her yek bi zarok kere bi zimanê xwe re peyve yani bi wî zimanê ku ew dizane pêre peyve yani yek kes yek ziman dayık û zimanê dayıkê bav û zimanê bav hingê ji zarok re hêsantir ku bikaribe bizane zimanekî dayîka wî ye û zimanek jî bavê wî ye gava mirov hemû tev de li ba hev bin wextê malbat hemû bi hev re rûdinin mirov dikare yek ji van zimana hilbijêre yan jî eger zimanekî hevbeş ya ku her sê bi hev re dizanin mirov dikare wî zimanê hilbijêre lê eger tu bixwazî zaroka te di zimanî yan pirzimanî be baştir e ku her du ziman bi awayekî xwaristî bi awayekî tabîî di nav malê de bêpeyivîn di nav malê de hebin. بله دبیجی که از به زمان خوی زکماکی بزاروکا خو را با آخویم ده زاروکا من سویدی آن وی زمانی ولاتی هیم ببه او جی پرسکه که از به زمان خوی تودکاری جا دیسا از به زمان خوی زکماکی بزاروکا خو را لمال با آخویم ده زاروکا من سویدی هیم ببه بگومان همو لیکولینین لسر دو زمانیه لسر پر زمانیه حتی نها هاتنه کرن نشان دکن کو زاروکک پر حسانتر فری زمانه کی دند به اگر زمان خوی پیشی باش بزانه yani eğer zimanê xwe dayîkê baş bizane her du ziman ne hewceye di nav malê de hevrikiya hevdû bikin yan dijminatiya hevdû bikin yan raqîbên hev bin lê dikarin ji bo pêşxistina hevûdû bibine alîkar eger bu nimûne eger zarok di zimanê dayîkê de zimanê pêşî de fêrî gotinekê bibe fêrî têgehekê bibe fêrbûna wê têgehê di zimanê din de di zimanê bav de yan di zimanê duyem de pir hêsantir dibe yani qet hewce nîne dayîkek yan bavek wê mereqê bike yan ew tirs dilê wan de hebe ku eger ez bi zaroka xwe re bi Kurdî bipeyvim belkî zarokê min fêrî zimanê wî welatî nebe ew tirs ew endîşe qet ne cihê xwe de ye ji ber fêrbûna eger zaroka te zimanê Kurdî baş bizanibe bawer bike wê zimanê Swêdî yan Almanî yan Hollandî yan İngilîzî jî hêsantir ji zarokên din fêr bibe dibêje gelo me xerab e ku zaroka min çend zimanan nav hevdû bixe û gelo ez çi bikim ku zaroka min bes bi Swêdî ana ji bo ku mijara me tu mamoste li Swêdê loma Swêdî dibêjim dikare Almanî û Fransî û zimanê din bijî dibêje gelo ez çi bikim ku zaroka min bes bi Swêdî bersiva min bide yani zimanê dayî pir baş e pir xweş e ji ber gelek cara em ji dêwbabên şagirdên xwe jî ev pirstên dibêjin gelo xerab e yan talûkeyek heye gava zarok bipeyvin di zimana tevlîhev bikin yan zimanek ji wan ne baştir em tenê zimanekî bipeyvin ku di ziman tevlîhev nebin lê hiç tehlûkeyek yan xerabiyek tê tune ye eger zarok gotinên di zimanan tevlîhev bike yani pir normal e ku zarok gotinên di zimana tevlîhev bike û belkî hiç ne lazim e em bêjin na Kurdî Kurdiye û Swêdî Swêdî yan Kurdî Kurdiye û Almanî Almanî yan divê tu Almanî fêr bibî yan divê tu Kurdî fêr bibî yan divê tu Kurdî bipeyivî yan divê tu Swêdî bipeyivî hiç ev telaş û ev endîşe ne lazim e bikeve dilê dêwbaba de ji ber çi zarok yan insanek çima du zimana tevlîhev dike du sebebên girîng hene yek zarok hîn pir biçûk e û nikare wan her du zimana ji hevdû veqetîne yani nizane ev ziman zimanek Kurdî ye ev ziman zimanê Swêdî ye û du zimanên ji hevdû dane ji hevdû cihê ne ji ber ku emrê zarok hîn biçûk e ev sebebek e ya din jî pir mimkin e ku ya duyem ev sebeba din gelek cara em li malbatên Kurda rastên hemû malbatên ku zarokên wan li Ewropayê hene û bi zarokên xwe re Kurdî dipeyivin vî tiştî baş dizanin carna di zimanekî de têgehek gotinek di zimanekî de tune ye zarok wê gotinê ji zimanekî din deyn dike û wextê dipeyive
ew gotina ku zimanekî de nizane ji wî zimanê din tê xetîne şûna wî zimanê û bi vî şeklî tiştê ku dixwaze derdê xwe dibêje. Ev esasê xwe de tiştekî pir baş e. Çima? Ji ber zarok berdewam dike di sihbeta xwe de. Gotina xwe nabire. Nafikire aha ez xwazim gotinekê bêjim lê Kurdî ev gotin tune ye ez nizanim nayê bîra min baba ev çi bû ev gotin eger sohbet hat birîn germiya sohbetê hat birîn zarok ji bîr dike ku berê behsa çi dikir. Lê anîna wê gotinê ji zimanekî din û berdewam kirina sohbetê bêguman baştirîn rê ye ku zarok fêrî zimanê Kurdî bibe. Bila 2-3-4 gotinên wî Swêdî bin yan Almanî bin yan İngilîzî bin lê bila sohbeta xwe nebire bila nefikire gelo ev gotin Kurdî de tune ye te çima ez fêr nekirime yan çima zimanê me zimanekî feqîr e ev gotina henê tê de tune ye şûna ku van pirsiyara bike baştir e gotineke din ji zimanekî din deyn bike heta ku Kurdî fêrî wî zimanî dibe. Lê ne bi tenê zarok bêguman ev emermezinên ku hatine Ewropayê jî evên ku Ewropayê salên dirêj mane niha li Swêdê guhdariya di kurmancî axêva bike evên ku kurmancî dipeyvin ku li Swêdê wextekî dirêj mabin tu dibînî nav sehbeta re hinek gotinên Swêdî bikartînin ji ber ji wan re hêsantir e ji bo hevûdû tê bigihîn. Zarok jî wiha ye wextê zarok bixwaze tiştekî bibêje derdekî xwe bibêje belkî ew gotina Swêdî derdê wî zarokî baştir tîne ziman. Zarok bi wê gotina Swêdî baştir derdê xwe dikare bibêje baştir xwe derbibire. Ji ber wê yekê jî biya min li gor lêkonînan jî hiç talûkeyek hiç zehmetek hiç aliyekî negatif yê tevlîhevkirina gotina yan zimana tune ye. بله باشه پرسال دو هفته بکم اواناش پرسپکتیو دایک و بابایش خواه که اشتاده پرسم تو وقت ما مستی زمان زکماکی زمان کردی دبیجن از چاوا دکارم آلیکاریا پیشپچونا زمان زکماکی یه زاروکا خواه بکم شخواه همه تعریف کرانه هست باورم دور دبیجن از چاوا از خوازم در گوتنه چندشم روزا از چاوا دکارم وقت دی یان وقت باو آلیکاریا پیشکتنا زمان زکماکی یان زمان دایکی زاروکی خواه بکم بگومان ماموستاین پیشی دیو بابن چاوت کاری آلیکاریا زاروکا بکی جبو که زمان وان یک کردی پیش بکوه یان زاروک فیر ببن یک تم و تم هر تم 24 ساعتا به زاروکا خواره به زمان کردی بپیوه zarok dikare bi zimanê Swêdî bersivate bide, zarok dikare bi Almanî yan İngilîzî yan Fransî yan zimanekî din bersivate bide. Ev hiç ne probleme. Lê tiştek heye divê mirov aciz nebe. Wek dê wek bav tedî rojekê dir roja du heftiya sê heftiya mehekê sê meha tu bi zarok re her bi Kurdî dipeyivî ew her Swêdî bersivate dide. Yarna medîtiye yani. Gelek cara dê bav aciz dibin bêjin ادی افز لمال زمان سوئدی قدغه یعنی مال زمان آلمانی قدغه چینا به وقت زاروک بی زمانی دی پیبه جزا دادن زاروکا یعنی خو عاجز دکن یعنی خود قهرینن یعنی دنگی خو بلند بکن بگومان اف تاثیره که پر نگاتیف لسر زاروک دکن نه تنه لسر زاروک لسر فیربونا زمانی کردی جی دکن لورا دوی بهنا دیوبابین کردا فرهبن اگر zarok wextekî dirêj her bi wî zimanê jî bersiva wan bidin bawer bikin zimanek heye ku zimanzan jê re dibêjin zimanê raketî yan zimanê nefistî ji ber ku zarok Kurdî fam dikin wextê bersiva te didin xuya ye ku ew pirsa ku te kurmancî kiriye wê pirsa te fam dikin wê pirsa te tê digihin lê Swêdî bersiva te didin mena vê çi ye Kurdî tê digihin Kurdî fam dikin ew ziman mecliyê wan de heye lê raketiye kar nayinin lê pir mimkin e 4 salên dî 5 salên dî 10 salên dî kursek wî zimanî çê dibe yan belkî ew zarok cihê xwe digihre diçe nav civateka ku bi wî zimanî Kurdî tê peyvîn
ev zimanê raketê mecliyê wan de yekser şiyar dibe. Yani zarok edin ne lazime ji nû ve fêrî zimanê Kurdî bibe. Zimanê wî heye, zimanê wî Kurdî heye, mecliyê wî de ye bes raketiye. Lê divê sebebek jê re hebe ku ew zimanê raketî serê wê de şiyar bibe. Belê. Dibêje ez dikarim çi bikim ku zaroka min di pêşdibistanê de dev jî axaftinê berde. Dev jî axaftina zimanê zikmakî, zimanê dayîkê berde, dev jî berde. Ez dikarim çi bikim. Ew problem jî carna heye. Yani ew malbatên ku hem bav hem dayîk Kurdin û ji destpêkê de yani ji hatina dinyayê ya zarok re bi zarokên xwe re bi Kurdî dipeyivin. Heta zarok dibe 3 salî, 4 salî, carna 5 salî nare zarokxane yan pêşdibistanê li Swêdê. Bêguman evî zarokî bi tenê zimanê Kurdî bihîstiye. Yani wek zanîna ziman bi tenê zimanê Kurdî li bavî heye, bi tenê zimanê Kurdî dikare xwe derdê xwe bibêje, dikare xwe derbibire. Lê wextê dest zarokxanê dike yan pêşdibistanê dike, zarok pê dihese ku ev ne ew ziman e ya ku heta niha heta îro wî bihîstiye yan ew peyivî ye yan derdê xwe pê gotiye yan pê kenyaye yan pê giriyaye yan pê guhdariya çîrokekê kiriye, guhdariya stranekê kiriye, ev carekê zimanekî dîtir e. û heta ku têkiliya vî zarokî bi zimanê nû re çê bibe, tesîrê li zarokê dike ku zarok napeyive. Bes ev jî ne problemeke pir mezin e. Yani tiştekî muweqet e, tiştekî wextî ye, piştî di sê meha ev problem derbas dibe. Yani divê mirov xwe zêde netirsîne, nebêje aha yani nemayinde ye. Belkî problemek çêbûye, belkî em herin doktorekî yan em nîşan bidin. Lê ev problem pir çê dibe ji ber ku cîhana zimanekî nû ye pêşdibistan yan jî zarokxane ji ber ku cara pêşiye ye zarok zimanekî din dibihîse, ew zimanê ku ew dizane wê derê derbas nabe êdî. Ew fan dike ku ew zimanê Kurdî ye ku li malê fêr bûye, li wir nayê peyivîn, xelkê dî wî zimanê nizanin, dêwbabê wî jî nelwirin, mamostan ew yan zarokên din e, ji ber vê yekê bêdengiyek carna dikare zarok re peyda bibe. Lê me dîtî gelek şagirdên wiha hene, ev problem piştî me yekê piştî du meha pir zû derbas dibe. Dîsa bi vê pirsê bi girêdayê dibêje gelo ma divê zaroka min di pêşdibistanê de perwerdeya alîkariya zimanê zikmakî bigire di pêşdibistanê de yani dagîs. Erê bêguman çima divê bigire ji ber ku cara pêşî ev mafek e. Yani belkî ji bo zarokên Tirka, malbatên Tirka, malbatên Yunaniya, malbatên Finlandiya yan malbatên Ereba, evên ku hatine li Swêdê cî bûne yan li Almanya cî bûne yan li Fransa, Ingilistanê cî bûne, belkî ji bo wan ev endîşeya ziman qasî me tune be. Ji ber dewletek wan heye, kitêbên wan hene, mamostên wan hene, dibistanên wan hene, li kanalên wan yên televizyonê hene, li mobilê de apên wan hene. Yani ew ji xwe ewlen e, ew piştrastin, ew zanin ku ev zarok wê fêrî zimanê xwe bibe. Yani wê fêrî Erebî jî bibe, wê fêrî Tirkî jî bibe, ji ber ji derve alîkarî pir e. Yani hemî welat alîkariya wekû dibêjin hev welatiyên xwe li wan welata dikin, biriya kitêba, biriya şandina mamosta, biriya şandina melayên dînî, biriya çêkirina ap û kanalên televizyonê. Lê li ba Kurda ev endîşe heye û madem ku mafeke li Swêdê, ew mafê te heye ku zarokê te li pêşdibistanê jî be yan li dibistanê jî be yan ji lîseyê be, ew mafê te heye ku tu bixwazî ku zarokê te bi zimanê xwe perwerde bibe, baştir e, pir baştir e, yan jî divê em vî mafê xwe bi kar bînin, divê zarokên me li pêşdibistanê jî li dibistanê jî heftiyê saeteke 6 deqane yan 40 deqane vê alîkariya zimanê xwe bigirin. Lê tenê tiştekî îşaret bikim, ev tiştê ku tu dibêjî berê hebû, niha ji pêşdibistanê
او تشترابويه بله تنجي بو دبستانه يعني صنفا يكي حتى صنفا نهي او مافمايه بله پرسا داوی دوی کاتگوریا جی پرسپکتیوا دایکو باوان گلو ما دوی زاروکا من د خواندگه ده بشتاری درسا سویدیا وک زمان دویم ببه او سوینسکا سوم اندرا سپروک دبجن يعني تو وك بياني لولاتكي و زماني بي ولاتي وك بياني وك درسا دويم دخويني افرز جي هاي جالي دي باوان جما مستاد برسنجلو زارو كامن دويتك اللي بويه بزمان دايكي مزن بويه و دخوينه قالوا دويتك في درسا دويم يا زماني بي ولاتي جي يا جي سويد يم بيجن بيجومان سويد دوی وارده بری از شروعه که بچوک بکم کو بلکی هنک گهدار یان هنک تماشاوان ما به فرق زمان سویدی و یان زمان سویدی دویم چما هيا اف دو سويديين جدانه یان فرق وان چیه چما اف دو سويديين جداد زمانتي الولاتكي هيا و نتن الولاتكي هيا ده پرورده ده جي هيا ده بستان الولات ده جي هيا يعني پشتی پربونا خلقين نسويدي همو گروپين دنیای همو گروپين اتنیک بلکه پرانیا گروپين اتنیک ين دنیای خلق هاتنا سويدي نتن سويدي لا همو اوروبای كومبونا من زانن دنیا بویا دنیای که گلوبال چونو هاتن جه گوارتن ولاد گوارتن پر حسانتر بوینا وقتی اف کسین کو هجمارکا پر کو نسویدینه تین لسویدی جی دبن بگو من زاروکن وان چه دبن یعنی جی وقتی تین زاروکن خواب قررتینن او زاروکن بچوکن ده تمن عمر دبستانی دنه دبست دبستانی دکن الور پروبلمک درکت اورته کو پرورده کرنا وان زاروکا او زاروکن کو زمان وان یکم نسویدیه او زاروکن کو زمان وان زکماکی یان زمان دایی که نسویدیه ده پرورده ده هنک آستنگ درکتن پیشیا دبستانا پیشیا پداگوگا پیشیا وان کسی او کسی که وان ایشا و مجول دبن جبرویه که هم دایره پرورده سویدی هم جی وزارت پرورده سویدی هم جی گلک پروفسورین که وان تشتا و مجول دبن وقتا که درش مناقشه خاطیه کرن لسویده گلو ام دکارن همو شرطين كو انج طلبين كو ديبابين وان سويدينه يعني ج طلبين كو زمان وان دايكيس يبيشيه سويديه ام عين شرطه جوان شاگردين دنجي بخوازن او شاگردين كو زمان وان يكم نسويديه داويه جهشتن قناعته كو دو درس هبن زمان سويدي ده دبستانا يك ناوي وكرن سويدي سفنسكا يك جي ناوي وكرن سويدي وك زمان دوين سفنسكا سومان سبروك يعني سفنسكا تود بيجني هر دو شكل پرورده ده اساس خودش هفدو نجدانه يعني صدي هشتي بنج بلانين وان او كوش بلانين وان او دين وان مينا هبن فرقه که پرمازن دنابرا وان ده تنه لي آواین درس گوتنه ده به یعنی چی آواین شرطین کتو بکاره بی پاشد بردوام بکی ده خواندنا خواده چه لیسه به چه یونیورسیته به هنک فرق خاطنه خستنه ناو بین وانده ناوبر اف هر وها او زاروتون که زمانی وانی پیشی یان زمانی یکم نسویدیه چن وقتی ده چن مکتبه وی زمان سویدی دخوینن یکو جرد بیجن زمان سویدی وک زمان دویم یان زمان سویدی دویم بگومان زودتر فیری سویدی دبن زودتر فیری سویدی دبن و وقتا کی پرکن دجی مستوا یان پلیا زانین خویا وی زمان دویم دجهینن بلکی پلیا زمان شاگردین کو دیبابین وان هر دو جیب سویدی نه بله مامۆستا دەبامە هەندێک ما دەور 10 دقیقە
دقیقه کمتر ما از پرسیمجی گلکن از خوازم از خوازم 1000 پرسیش تا بپرسم یک جوان هنوک ماموستین زمان کردی پشتگیری یک چاوا و بچه رنگیج مالباتین کرد دیاسپورای دخوازن لبر مبستامن سویده وک نمونه یا جی کردستانی هاوردوری کردستانی و دیاسپورای هون جی مالباتان چی پشتگیری دخوازن وک ماموسته دواره زمان کردی ده يعني اگر از دست بکش سویده بجم بلکو تجربه سویده با من زیاده تر جوالاتندن از ولاتندن باشناس ناکم لی بلکه او هر دو تشتێک واز بێژم جبو هەموو مەڵباتێن کورد لە هەموو ئەوروپای دەرباز بێ بەلکی یەن کوردستانە باکوور جوو هەیە یەک بزارۆکێن خوارە بە زمانی کوردی بپەیون دوو li ba hemû dezgehên resmî yan neresmî mîrî yan nemîrî dewletî yan nedewletî daxwaz bikin ku wekû hemû grûpên din li Ewropayê jî dibistanên zimanê kurdî bên vekirin kursên ji bo zimanê kurdî vên vekirin yan wekî ku li Swêdê ye mafê zarokên Kurda şagirdên Kurda hebin ku li dibistanê fêrî zimanê xwe bibin dozê bikin ku ew dewlet îmkana peyda bikin mamostaya peyda bikin rê xweş bikin ji bo fêrbûna zimanê Kurdî ev wezîfe her du ve girêdayîne û bi rastî jî pir girîng in belê gelek spas ez xwazim parvekirinek te meqaleyek te di sosyal medya de te wiha gotiye Kekremzî dibêje tu dixwazî zarokên te xwe li pişt nastemeyeke naylon veşêrin zimanê dayîkê ji bo nastemeya zarokan û ji bo hestên xwebûn ewlebûn û piştrastbûna ji xwe pir girîng e eger zarok ji zimanê dayîka xwe bên dûrxistin yan jî li paş pêşî li perwerdeya bi zimanê dayîkê bêgirtin ew beşeke girîng jê nasnameya xwe wenda dikin tu dixwazî û nasnameya naylon dibêjî wenda dikin tu dixwazî vê nasnameya naylon piçekî zelal bikî bes bi Kurdî nasnameya naylon mebesta min jê çi ye mebesta min niha zarok wextê tê dinyayê wextê çê dibe zarokek em ê bêjin nav malbatek Kurd e dêwbabên zarok pê dihese ku dêwbabên wî Kurd in Kurdî dipeyivin zarok re dibêjin em Kurd in em ne Swêdî ne yan em ne Almanî ne yan em ne Fransî ne em Kurd in diçin Newrûzê diçin dawetên Kurda diçin şev û ahengên Kurda yani nasnameyek ya Kurdbûnê hîn ji biçûkatî li ba zarok peyda dibe wextê zarok bere mezin dibe em ê bêjin pir hatiye yani teyîdkirin bi lêkolîna hatiye teyîdkirin ku zarok heta 10-12 saliya xwe ve bi malê ve girêdaye bi dêwbabê xwe ve girêdaye yan bi xwişk û birayê xwe ve girêdaye lê piştî 14-15 saliyê de êdî mezin dibe zarok baliq bûye eger keş bi baliq bûye eger xord bi baliq bûye ciwan 14-15 saliya xwe de cara pêşiyê li ba insana li ba zaroka li gerîna nasnameyekê tê kirin ji ber çi ji ber wî wextî zarok eger ev kesên ku zarokên wan hene baş zanin mesela min bixwe pir gazinde dikirin ya min got ev hingê taban zarokên min emrê wan nêzîkî hevin 14-15 salî bûn 15-16 salî bûn min digot êdî zarokên min zêde guh nadin bavê xwe yan dayika xwe hema dibêjin hevalên min û hevalên xwe ve girêdayî bûne 24 saet hevalê xwe re derketin derve yan bi wan re dipeyivin zêde sohbeta bi me re nedkirin her tişt heval bû esas de ev lêgerîna nasnameyeka nû ye ev îca êdî hêdî veqetîna ji dayîke veqetîna ji bave êdî hêdî avakirina şexsiyeteka xwe ye ev qonaxên henê li ba xorta yan li ba wan zaroka pir girîng e ew nasnameya Kurdî ya ku zarok ji destpêkê ve li ba xwe anî bû destpêkê nav çar dîwarên malê de bû zarok ji xwe ew nebû ji ber bavê xwe bawer dikir dayika xwe bawer dikir dinya zarok ew bû lê wextê derket derve dinyayekî dîdît welatekî dine zimanekî dine bi hezar kesên din hene îca
مثلا أما بيجن جبو زاروكين كردات السويد برمهم بو زاروكين وان أما بيجن عرب بون هبالين وان يعني جل دبستان وان عرب بون ترك بون سورياني بون فارس بون أجوان ملتانا إنسان بربون دناف ويجواكي دا جوان جواكي هميا دا جي مثلا إيدنتيتاتي ومناقشة إيدنتيتاتي بر أكتويلة بر جرمة إيدنتيتات نصنامة خواه نصنامة نبري بله إيدنتيتات نصنامة بله مثلا نصنامة بر جرمة وأو وقت جي أو قناغة جي كو همول نصنامة قد جرم بيكو من دانوستاندن ومناقشة وآخفتن وقال دناف هبالا دا تشيد به جلق جارة زاروكين ما شاگردين ما دهادن دقوتن ما مستا برسك من هيا كرم كبرسات تشيا دبيجي ازانم از كردم از گهداريا باوي خادجم انا از گهداريا كردكي دين دكم بحثا كردستان دكو بحثا ولاتكي دكو بحثا تاريخ كردستان دكو بحثا سرهلدان دكو لأز دنيرم لخريطة دنياي ده خريطة همي ولاتا هيا ولاتا همي ولاتا هيا نافي همي ولاتا هيا لنافي كردستان تنيا أريتما اف برسين وها پر جرينجن تن ميداني وقتی کو زاروک لخوال ناسنامه که دیگره نبونا برسیوکا تکوس جبو وان پرسا جبر نه باب نه دایک نه جوات نه ماموستا اف پرسو گلک پرسین دیین وهاب ناسنامه و گریدای جوابك تكوز لبامة تنية يعني إنها أم كرت بكو ملباتين كرت بكي دويبابين كرت مثلا أجر كري من أن كتشا من بيج مببرسا بابا تشما لخريطة دنيا إذا نافي كردستاني تنية أزي تش برسوي بدم كو أز برسوي پر مهمة وقت أز بحثا برسوي كتكوز ديكم أز نبحثا عن أكرنا خو مثلا سياساتي وديروكي ونزانم چه ضرور بانشتانا قازي برسوي كرت كونكريت جربيجي كو أو زارو قانع ببا كو الصبا هرا لهمبر حوالي خوي عرب يان سورياني يان يكيدم خو بباريزة إذن نصنامية خو بباريزة وقت زارو برسا برسوا وان برسا نابينن دي نصنامية خو دا دي كبن شكي يعني معناوي نصنامية خو بچوك دبينن نصنامية خو دا كبن شكي نصنامية خو سار دبن جبركو او برسين كو جبو وان پر جرينجن توي قناغي ده او برس ببرسمانه مثلا نايلون جي يعني يك جي ابو يا دويجي ونزانن يعني وقت زاروك بيجي ديوباب جيرا بيجن تو كردي وباشي اما بيجن ناسنامية كولتوري يا زاروك اگر زماني بي تركيبه بله او ناسنامية كا نايلونه ناسنامية كا سختية اساسي خوده جبر چه جبركو زاروك بخا بزانين يان نبزانين او ناسنامش خوره هالبجارتيه جبركو شرطن كردا وشرطن سياسي لتركيا وهاكر يكو زمان كردي نبه زمان ناسنامه كولتوري وقت از بحث ناسنامه كولتوري دكم جدايش ناسنامه اتنيك دكاره دي بابو يكون ليه زمان كولتوري يعني ستراننكو او جهاز دكه شيروكينكو او جهداريه دكه فيلمينكو او جهداريه دكه ساريه او رزا فيلمينكو او جهداريه دكه سترامبيجن مشهوركو وان وك ايدولين خو وك اودين خو دبينه افهموا تركن افهموا زمان تركيا اف ناسنامه يكو زاروك برياوان دجره ناسنامه يكا نايلونه وزاروك قلبشبه ناسنامه يجي جلك جارا وشيرن اگر اف ناسنامه نايلون سالتي 2 ساله 3 ساله 4 ساله 5 ساله دوام كر و زمان ناسنامه كولتوري يا زاروك بو زمانه كيدن ايدي بيغمان او نه زمانه او نه ناسنامه كي نايلونه دبن ناسنامه كي اساسيه وي بفي شكل ايدي او كرك ديوبابين وي كرجيبن اساسي خد او بخا انسانه كي تركه خبن ما مستا برسمجي هنا زبارم ودما مجي 5 دقيقة ما كبقدر از نظانم امی پیر بگیجن پرسکی بگرن آنا هگر پرسه هم پرسکی جی بگرن جبوك يعني دم هندكه از حتى كو برسوره كا از تماشا
برای سردان روشن اباره بخیر خیر و خوشی پاراوه به زاروکن کردی آخف بری که دست به مکتب ترکی بکن کردی لگوری تمن خواه باش هند بن لی پشتی که دچن مکتب ترکی زو هین نابن و بگشتی د زمان ترکی ده نسر کفتینه و گوت هک زاروک زمان دایی که باش زانه به زمان نهجی باش هند بن لی تجربه لباکر و سا نابیجه اکرمزی تو چی ده بیجه؟ هەلبەت مەبەستا من زانینە زمانێکی باش یعنی زمانێکی باش زانین یانجی زمان زانین چییە بێگومان مەبەستا من ژێ ئەوە وەختێ یەک بێژە ئە زمانێکی زانم یعنی چ زانێ یان ئەمە بێژن وەختێ زاروکێکی سوێدی وەختێ دەست مەکتەبێ دیکە سوێدی چ قەس دزانێ و زاروکێکی کورد وەختێ ئەمێ بێژن و هەلبەت ئەس باوەڕ ناکەم نەها ماڵباتێن وها مابن بلکه جی پرکن بن کو حتی زاروک دبه 7 سالی به تنه کردی دزانه یا به تنه کردی دبیسه یا به تنه کردی دزانه از بلکه باکور ملبات نوها پرکن مابن از باور ناکم یعنی بریا تلویزیون جیبه یا بریا فیلم جیبه یا بریا موبیل جیبه زاروک ترکی دبیسن ترکی هند بن جبلی و ترساکو اما بیجن کردی آخافتن لدربه لکولانه ترسک تیده هیا لی مثلا زانینا زمانکی yani لکولینرا اثبات کر yani بیجن لسویده بری کو زاروک دست به زاروک خانه بکه یا مکتبه دبستانه بکه ترکی گوتنین ویده توی زاروکی ده 7000 گوتنین سویدی هنن orta 7000 8000 گوتنین سویدی هنن yani او زاروک پر باش دکاره خو ifade بکه پر باش دکاره خو در ببره حتی گلک جارا بری دست امی بیجن وقتی هند دبستانا پیشیدنه بری به 7 سالیاوا فیری خوند نویساندنا سویدی بونه فیری خواندنا سویدی بونه فیری الفابیا سویدی بونه یعنی جهر آلیا و زانینا وان یا سویدی اگر تو بدی بر زانینا زاروکه کی کرد لباکور به تن زمان آخافتنه دو زانین شبدو پر فرقن او چه دکه yani zamanı nefisini te orta edi. Vakti ev zarur tekrar dest be zamanı dest be dibistane dike dibistane feri alfabeya kurdi dibe eğer Türkiye kan baş bepey veji ev az numune ki nabi biçi bu Muhsin Kızılkaya belki gele kesab istiye care ki min interview ek pere hatı bu kiren جبو من هلبت رورشيك بو لأوي وهذا قلت أو محسن كزل از بيجم كزل كيا نافي محسن كزل كيا جوان دكي هكاريا يا دبي ما مستعي من وقت از شو مكتبه شقامك لمن خست جبركم من تركي نزاني بو جبركم من تنب كردي زاني بو والسر شقام اويجي سر سيلاويجي مسروز داخوا كو از جوي باشتر فيري تركي بدم او جوی بلکه جی صد جرا باشتر فیری ترکی بوی از باور دیکم جبر از ترکیه نهایا موسین کزل کایا گوهداریه دیکم هرچنده او سوزا کو دایا خواه رو رشیه که جبو مکورده yani divya bu sوزا کیدم بدایا خواه divya bu بگوتا از سوزه دیدم خواه کو از ماموستای خواه جی مینا خواه فیری کردی بکم نکو از مینا ماموستای خواه فیری ترکی ببیم لی جبرویه که جی مثلا زانینا زمانه کی زانینا زمانه کردی و او ترکی گوتنه و او اوای خود در برینه و زاروکه که عین عمری در لسویده زانینه که پر فرقه پر جدایش هفدو بله ماموستا نزانم که پرسیدنجی هنه از تماشا بکم دقاق مم خلیکان ماموستا بدیتنا تا پارستنا دواکن هرمیج بو دولمندیا زمین چخص گرینگه جی کرما خوره ماموستا پر بکرتی دم نما ya eğer az geçtik benim elbet parastına devukên Kurdî parastına zamanê Kurdî ye yani ez fark eket navbêna devukên Kurdî û zamanê Kurdî de nabînim ji ber zamanê Kurdî ji wan devuka tê eğer mebesta te zarava jî bin ew eğer mebesta te ne zarava lê em ê bêjin devuka dizîrê û devuka hekkariya û devukê din jî bin yani ji bo min ferq tune ye zamanê devuka û zamanê Kurdî aynı zamanın بێگومان wan biparize helbet
مامۆستا تو نویسێک خۆ de li ser kurmancî û pêla asîmîlasyonê ya li Bakurê Kurdistanê ku Tirkmancî hefirandiyê disekine, tu dibêjî heger hûn yarî henekê xwe bi Kurdên ku bi Tirkmanciyê dipeyivin bikin, ew ê êdî bitirsin ya jî şerm bikin û bi Tirkmancî jî nema bipeyivin, bi temamî teslîmî Tirkî bibin. Tu dibêjî heger em li ser nesekinin êdî ew mancî diçi dimre û Tirkî dimîne, em çi bikin. Dikarî bi Kurdî li ser veya çend gotina bêjî her wiha binirine te Kurdiya şaş heye. Gelek kes gelek Kurd dibêjin Kurdiya min şaş e. Gelo سوجي ما كرديا خيفاي كو ام شانسي ما هبو يكو ام بكردي مزن بونه ام كسين كردين كو كرديا ماش كستي ام دخن بر شرمي ام پسني خوددن قالو هناك سوجي ما جيتيد هاي كو او جبر كرديا خو شرم دكن دبيجن كرديا مشاشه از بخود لي من ديش كو كردك واد بيجه تو تشي دبيجه از هول بدم كو كرتي برسفاتا بدم ام افين كو بچتي امر مزن افين كو سويدي جيانا يعني افين كل ولاتين دنيا اوروبا جيانا دزانن دسبيكي ده مناقشه پر گرم دنافبرا كرمانجي اخي واده هبو دگوتن تركيا عفرينيا پر خوشه لچن گوتنن كرمانجي تيدهنا حنا كان خو بكرمانجي عفرينيا دكرن زمان واني كردي وقت زماني تركي بناف دكرن ودگوتن چن گوتنن كرمانجي تيدهنا بله زمان کردن آنادولیه، زمان کردن قونیا، آنکارا، ماراش، سیواس، مالاتیا و کردیه که قلب، یان کردیه که شکستی، یان هنک جاره هنک دگود کردیه که پریمیتیو یا ایلکله، به وی شکلی به هزاران هنکین خواه به کرمانجیا وان دکرن. پر بالکشه لبا کردن آنادولیه، لبا هنک جوان منطقه که وها پیدا دبو وان بخواج کرمانجیا خورد گود کرمانجیا ما قلبه کرمانجیا کردیا دیاربکری یان کردیا هکاریه کرمانجیا حقیقیه کرمانجیا اساسه از پر لبرد که به مورد گوتن وقتی اف منطق لبا وان پیدا دبه ایجاد بلیتا سوسیال مدیا یا کرمانجی بلکی از بیجم تبصدان تو بیجب هزاران 10,000 حنکین خواه به وی شکلی به کرمانجیا عالیین جدا جدا ین کردستانی دکرن یان بدووکین کرمانجیین جدا جدا ین دکرن و ها ببوکو وقتی تقدریا وان کسا دکر او کسین کو کرمانجی دی پیون کرمانجیا وانجی تجی بوش گوتنین عربی پیون عربی یان گوتنین شر yani ev وها کرکو او کسین کو جوان دراد هاتن ایدی زمانی خود سارد بون زمانی خود نفرت دکرن جی کرمانجی خود سارد بون دگوتن کرمانجی اما نه کرمانجیه ایدی کرمانجی نت پیبین بله ما زمانی دنیزانی بون جاره و دایی لسر گوتنا ترکمانجی درکتیه ترکمانجی چیه؟ yani ev بگومان پیلا asimilasyoni li Türkiye per bilind bûye me berî niha jî behsê kir belkî jî ev cîlê niha Türkmancî dipeyive yani Kurmancî dipeyive lê gelek gotinên Tirkî di nav de bikartîne belkî jî qenaeta min wiha ye ha belkî jî ev nifşê dawiye yek û Kurmancî disane belkî jî êdî ji vî nifşî û vê de yani wextê ev nifşê niha Türkmancî dipeyive pîr bibe yan nemîne êdî Kurmancî namîne wextê em henekên xwe jî li wan bikin wextê em 24 saeta karê me ez cû konuşmuş dibim ez amamış nakim nizanim çi yani di kanalên televizyonê de di sosyal medyayê de di Facebookê de di Instagramê de hûn xwe jî lê rast hatine henekên xwe bi Kurmanciya wan dikin ew Kurmancên ku di Kurmancî dipeyivin lê hinek gotinên Tirkî tê de hene yan belkî pir gotinên Tirkî tê de hene eger em bi vî şeklî henekên xwe li wan bikin eger em wan Kurmanciya wan wek Kurmancî qebûl nekin eger em wan hertim deh bidin bawer bikin eger 10 sal mabin ji bo Kurmancî ev henekên ku em ên ku Kurmancî dizanin ha û em henekên xwe bi wan Tirkmanca dikin bawer bike 5 salê dî ew manciya wê Tirkmanciyên jî namîne wê zimanê wanê esasî wê bibe Tirkî
پشتی 5 ساله تو بچی اینترویو هفپیوینه که بیک جوان ترکمان جاره بچی بلکه وی بجاز کرمانجی نزانم از ترکی بپیوم. بله. ما بس تامن جابو از بجم تام ترسیوی. دوی ام وان تشویق بکن، دوی ام پس نیوان بدن، دوی ام وها بکن بردوام بن سروی ترکمانجی آخوا حتی ام مجبورن امکان پیدا بکن که او گوتنین ترکیجی بلکه ناف گوتنین نمینه او امکان چه ببن دبستان چه ببن که وکی که از بکن کردی دی پیدن او جیب کردی بپیدن. بله. گلک سپاس ما مست مدام خو دقیقی در باز کر. سپاسیت میکنم وقت دکاری و بشتر به وقت مگوت من دخواست از 1000 پرسیش تبکم براستی مجرا زمان ده هنا بادلی میده از وجبو مهمیه جبو مهمو کردان کردستانیان پر گرینگه و دکارن به هزاران برنامه دل دخوازی بکنم لسر چیکن دمام تجابو گلکی سپاس ما مسته جبو کداته جبو کدا و همو ما مسته زمان جبو پروگرام و جبو همو گهدار و تماشاوانان جی سپاس هیوی دارم صحبتك بالكش بجبوان. جلك سپاس ما مسته دست خوش ام هر همو به هفتور الزمان خوی پیروز لکردیا خوی پیروز لکردیا خوی شیرین خودی در کبن کمپانی جبیرانه کن کردستانیین لحاویر دور جهان کردستانیین کنها لما تماشا دکن ام الزمان خودی در کبن ام لهفدو خودی در کبن لنتوا خوال زمان خوال لولات خودی در کبن همو به هفدور ام دنگ بدن ملاوه همی آواز سپاس جبو علمه تماشاکر سپاس ما مستهجا سپاس هوالین تکنیکر سپاس چارپن مدیا و سپاس جبو همو تماشابانان هر ملاوه آوابه دما و خوش دلی و همی گشبه ایوای باش سرچاوه من شباش